Oke mah Bapak Ibu, margi simkuring dina ceramah kaobian nyandakna tina paksusil poso solaan lahum yatapa. Dan Allah kisah-kisah banget angkat di permukaan supaya jadi papatah. Punten Ibu bisi mungkin simkuring di mana ceramah sok nyebutan nami anu baheula. Nah sebab Bu kadorongna lamun simkuring ceramah di lingkungan Kristen Bu sok anu ngeleuweuk gitu Ustaz. Tolong ceramahnya jangan nyinggung orang Kristen dong. Karena orang Kristen leluhurnya Ibrahim, orang Islam juga leluhurnya Ibrahim, sama dong kayak mana. Tapi begitu sering ditanya kalau atau saudara atau leluhur saudara Ibrahim, coba sebutkan keturunannya. Ternyata ibu mana nanti nyawa nanti ketika Imron gitu ya Pak. Disikuring sok baca atuta. Isa buta Maryam buta Imron buta Sahim buta Amor buta Misam buta Hijil buta Arif buta Am buta Ijazah tam saya buta Nawas buta Nausa buta Bari buta Yusafat buta Rodin buta apa buta Rajion buta Nabi Sulaiman alaihi Nabi Sulaiman buta Nabi Daud alaihi Nabi Daud buta Isa buta Ukit buta Yuar buta Salmon buta Yausaun buta Umaynida buta Ra'um buta Harsun buta Baros buta Yahuda buta Nabi Yakub alaihi Nabi Yakub buta Nabi Ishak alaihi Nabi Ishak buta Nabi Ibrahim alaihi salam pendidikan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kusim kuring kareng orang geuning urang dikit sararea geus katalar salam. Saking Nabi Muhammad buta Abdullah buta Abdul Muttalib buta Asim hati kami mana buta Qusay buta Kila buta Murah buta Ka'ab buta Lu'ay buta Goli buta Bihir buta Malik buta Nadona buta Kina buta Qusay buta Mudrika buta Ilyas buta Mudar buta Nijar buta Ma'an buta Adnan wa Adnanun Pilaribin Indadawin Ulumin Sabiyat. Bapak Ibu tinggal di dina berjanjina ayat bila Dabiri Ismail di Adnan nyambung ke Ismail lamun melalui kedar 40 hiji turunan melalui Nabi Salapan sebutan dong sebutan Adnan udah dan sama saya udah salaman buta Aos udah baut buta Gibel buta Ubay buta Awam buta Nasib udah Haza buta Badas buta Yada buta Towi udah Jahid buta Nahid udah Mehi buta Aib buta Akbar buta Ubed buta Ada buta Hamdan buta Sifat buta Yasri buta Yazan buta Yalan buta Arawi buta Aib buta Daisan buta Aisan buta Abnan buta Ayah buta Mungsi buta Nahid buta Jari buta Sumai buta Mujai buta Iwado buta Aron buta Bedar buta Ismail Nabi Ismail alaihi Nabi Sawan Adan buta Udah buta Ngogoin buta Tera buta Nahur buta Yarub buta Yasub putra Nabi dikenal waktu harita Nebayot lain ini Boyot Nebayot buta Ismail Nabi Ismail alaihi Ismail buta Ibrahim buta Taroh kemudian kepada kiai, kepada jingan, kepada santri memang dirinya menyebabkan putra Ki Ajar dengan tinggal di kita pada uzur walam yakun Ki Ajar mah lain bapak sebenarnya bapak angkat paman eta bapak Ki Ajar kafir awas Ki Ajar kafir sedangkan dia berjanji dibaca tiap mulut kalau bersifah hafalan yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa pangkat nabi pangkat rasul teu aya anu ladang jahiliyah pangkat nabi pangkat rasul teu aya anu ibu ramakna kafir min adami wa ila abihi wa ummihi timiti Nabi Adam sampai ibu ramakna kanjari teu kafir Islam udah taro buta Nahur buta Yasub buta Urgo buta Saruk buta Ebed buta Saleh buta Binan buta Al-Pasad putra
Nabi no putra lama putra saleh putra ano terus jalan putra malai putra koinan putra Yesus Anas putra Sis Nabi Sis putra Nabi Adam alaihi salam. Bisikan Nabi Adam dan Nabi Adam itu juga bapak kata larang sarari ada bu orang disimpulin disebutkan tiga Nabi Adam, tiga Nabi Isa, tiga Nabi Adam, tiga Nabi Yahya, tiga Nabi Adam. Pokoknya malah para Rasul lenung ngahit ke Nabi Adam, encan dari para Nabi sajurus can kaki sisi kaki kir mamanga ibu pilih pada ditalar salit ada temung 3.200 turunan katalar mah saburutin kene teman dibacakan ini dalam Bapak Ibu Kabita bina keterangan ayat tidak kuriati solihun nusilati rahmat di mana disebut dibaca nabi jalmin soleh di hiji tempat Allah bakal nurunkan rahmatna amin ya Allah ya Rabbal